Dobro vam jutro i zdravi bili Širmeja. Živi bili. Kao što sam rekao, u međuvremenu jedna od tema, bar meni nezaobilaznih kad se pomene Split, je i ragbi klub Nada. Blogirao sam ga prije, starim blogom prije 2 godine i vjerujem da ću ga blogirati i od danas. Vas sam zamolio da mi kažete sve što znate o ragbiju u Splitu. Izvolite Širmeja. Šta se tiče ragbija, ja sam sentimentalno povezan s tim športom, ne kao igrač, jer dok su oni na Bačvicama igrali ragbi, neki picigin, ja sam nabija balun po Salbunadi i po Pličaku, nogbi igra. Međutim, ragbi je bio zastupljen kao šport u Splitu još prije drugoga svjetskog rata. Evo, interesantna je ova slika ovdje, gdje vidimo gdje se igra. Tada su na Pličaku bile branke za ragbi i gol bi se postigao. To su bile stalne branke, postavljene. A postavljene su bile, međutim ima i jedna priča o ovima brankama. Ovo što vidite, ovo je ragbijačka utakmica Bačvica-Jadran 10:5 odigrana 41. Bačvica-Jadran. Da. 2 ragbi kluba. Da. Na vratima je Vinko Šakić, koji je nastupa za Bačvice, inženjer. Puca na vrata Marko Marketov, Brajnović, Jadran. To je vi pocrnija od sunca. Sada šta je s ovim? Uslijedio je rat, neimaština i valjalo je zagrijavati se kod kuće. I jedna obitelj, da se ne spominje ime, ona je potajice ove branke peškala, čvaknila i naložila. Eto, to je sudbina tih branki. Inače su ove branke došle sa igrališta Anarha. Anarh je klub? Nogometni klub je bio to. Dobro. Evo ovdje možemo... Klub anarhista ili? Onako radničke klase. Grubo imeno. Ovdje vidimo jednog aktivnog sportaša, piciginaš Fifi Ante Franetović, koji je 82. umra, bio je direktor poštanske menze ispod Ure, a ovo je doktor Kraljević. Svi su oni bili, ajde, ovdje smo otišli u sferu picigina, pa ćemo sada to zanemariti. O njima ćemo kad bude koje je već svjetsko prvenstvo, 17. 19. 27. Evo, ragbijaška momčad na Bačvicama 1938. Kad ženske vide ove momke, budu oduševljene kako je ovo normalna snaga, nije galofah, nego vide da su zaista bili. Zašto vi puno govorite ženske, a mnogi muški budu oduševljeni? Dobro, eto. Ima i taki, nisam ja kao i vi. Stoje slijeva Branko Žegović, Vinko Depolo, Željko Radmilović, Veljko Đekić Srdanović, Josip Bepo Ružić, Likar, Ivo Smojver, Čuče, Marinko Belas, Rato Katunarić, Ivo Lentić, Mladen Ivić, Ivo Lentić drži prvu povijesnu ragbijašku loptu u Splitu. Uprite to da se vidi, znači to je prva ragbijaška lopta. Zašto ne rečemo balun? A evo ovdje slučajno me ovaj tekst povuka. Ovo je ona naložita branka. Ovo smo spominjali. Onda dolazimo u novije doba, međutim vratit ćemo se mi opet unazad. 6 puta su bili državni prvaci ova ekipa Nade. Pokojni Arsen Škrobonja, pokojni Đeki Strbljenović, Ile Bjelanović, trenutačno u Australiji, pokojni Rato Milat, pokojni Leo Antonini od moje bratove žene, brat Ivanišević, Tonči, Ante Kuvačić, Vejić, Veja,
pokojni. Paša Arsen Franceski, Ova današnja mladež Da. kaže kutija za nekoga koji je iznimno fizički impozantan, jak. Čuče, Kutija. Grubi, Ante Grubišić, Ranko Armanda, zvani Čombe, Kerca, Rnjak Nikola, Vibor Tudor, Škico, Paunović, Vojislav, to je otac fotografa Paunovića. I ovo je pokojni, a isto je pokojni i Srđan Salvador Salvi. To su sve moji prijatelji koji su se intenzivno bavili s ovim športom i započeli, a mogu kazati, recimo da su bili od ove generacije, kad je službeno osnovana Nada, da su tu sudjelovali Sine Tartalja, Ivo Ganza, Zoran Biluš, Ile Bjelanović, Rađa Miško, Džeki Srbljenović. Teren je bio kod higijenskoga na očajnome teren je bio očajan, pun stinčica, tvrdi i tako dalje, ali to njima ništa nije smetalo. Tek i sada smeta kad su u godinama, pa kada i vidiš šta je, kako si, a onda otišlo mi je kolino, otišlo mi je škina, mi otišla, razbija sam se, tek sada čutim i tako dalje. Imao sam zadovoljstvo i čast upoznati Ivu Ganzu, nadam se da ću ga opet trefiti Šormeja za prvo javljanje, ja bih malu pauzu. Može.